Ndabasuje kandi mbifuriza ibihe byiza bakunze Ishangi Radio, Ishangi TV, Ishangi XTV ndetse n'Ishangi Focus TV kandi nkomeza nsuza cyane namwe mudukurikiranye kuri website yacu yitwa ishangi.rwa. Niyo mwambagezaho amakuru aba ari guca hirya no hino mu Rwanda, mu mahanga ndetse no ku isi hose muri rusange. Rumwe mu rubyiruko mu karere ka Nyagatare ntirukozwe ibyo kwipimisha sida keretse gusa iyo habayeho impamvu zirimo kubaka urugo cyangwa se uburwayi. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko 3% by'Abanyarwanda bari hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 49 bafite virusi itera sida. Ni mu gihe kandi ubwandu bushya buhagaze kuri 0.8%. Muri aba 35% bakaba ari urubyiruko. Nyamara rimwe mu rubyiruko usanga hari urufite amakuru kuri sida ndetse n'urundi usanga ntacyo bakeneye ndetse no kumenyaho. Umukobwa twaye izina rihimbano Uwimana Agnes yasoje amashuri yisumbuye avuga ko abizi ko sida yandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye kimwe no guhererekanya ibyuma bikomeretsa. Yemera ko amaze gukora imibonano mpuzabitsina inshuro zirenga 2 kandi ngo ntarajya kwipimisha sida na rimwe, uretse inshuro imwe gusa uwo bakoranye imibonano babanje kwipima bakoresheje uburyo bwa Oracle. Ati sinakubije ko ntarabikora byarabaye kandi uretse umwe twabanje kwipima dukoresheje uburyo bwo gukubana kwishinya, naho abandi ni bisanzwe nyine kandi sinajya ku kigo nderabuzima kwipimisha ndabitinya. Avuga ko mu bakoranye imibonano mpuzabitsina harimo abagabo bubatse ndetse n'urubyiruko rugenzi rwe kandi babaga basabanye cyane ku buryo atigeze atekereza kubasaba gukoresha agakingirizo kuko ngo anagatinya. Yagize ati urumva kenshi twabaga twasangiye byeri cyangwa se biya mu ndimi z'amahanga ngashiduka byabaye amahirwe naboneje urubyaro. Buriya ntakubeshye agakingirizo abagabo benshi ntibakemera cyane kandi pe. Nanjye rero ntinya ko kansigaramo, urebye ni uguhebera urwaje ariko ndi muzima ndabyizeye nubwo nari nipimisha. Uwo twahaye izina rya mugenzi ukora mu kabari mu kagari ka Kamagiri umurenge wa Nyagatare kuko atifuje ko amazina yatangazwa, avuga ko amaze imyaka igera muri 2 agakoramo kandi rimwe na rimwe agakora uburaya. Avuga ko kubera ko aho akorera hari amacumbi hari ubwo umuntu amukinira bakaryamana kandi benshi ngo ni abadakoresha agakingirizo. Yagize ati nawe niba ubishaka umbwire icyumba ni 3. Aho yabwiraga umunyamakuru Ishangi Radio, naho numva nyine uburaya bwarakomeye. Iyo utarara kandi iyo uraraho tuguca amafaranga hagera mu bihumbi 4 ngiyewe ukanyishyura amafaranga nanjye 4,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Nahitekereje cyo kujya kuyipimisha afite keretse ngo igihe cyo gushaka umugabo nicyegereza kandi nabwo abimusabye. Ati ubu koko najya kwa muganga gusaba ngo bansuzume? Reka banyita indaya. Nzajyanayo n'uzaba agiye kungira umugore kandi nabwo abinsabye, naho ngi rwose sinamugora pe. Nyamara ariko hari urubyiruko rwamaze kwandura rwaganiye n'Ishangi Radio ndetse Ishangi TV rukangurira rugenzi rwarwo kwirinda sida, banurusaba kujya kuyipimisha no gufata imiti igabanya ubukana mu gihe basanze barwaye. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana aherutse gutangaza ko harimo gutekerezwa uburyo bushya bwaruhura abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida bakajya baterwa urushinge rushobora kumara amezi hagati ya 3 na 6 aho guhora umuntu anywa ibinini bya buri munsi. Nkomeza nkwibutsa utarakora subscribe y'uno mwanya kugira ngo kuri subscribe ku machine yacu yose agiye atandukanye yaba Ishangi TV, Ishangi XTV ndetse n'Ishangi Focus TV. Niba kandi uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye jya kuri Google wandike ishangi.rwa aho twumve 5 kuri kagenzi kako. Tukaba tugeze mu gace k'amakuru kahariwe amateka. Hirya no hino ku isi hari ibihugu byawe mu buryo bw'igitutu cyane cyane mu kinyejana cya 20 ndetse na 21. Umugabane wa Afurika nawo wagezemo abanyagitugu bakanyujeho cyane ndetse amateka yabo arandikwa. Ubusanzwe ingoma y'igitugu irangwa n'uko ubutegetsi n'ububasha mu gihugu babufitwe mu biganza n'umuntu umwe. Uburyo bw'imiyoborere burangwa kenshi no guhutaza abatavuga rumwe nabwo, kwigwizaho imitungo ku bayobozi, gupfukirana ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse no gutsikamira abaturage ndetse n'ibindi. Hagati mu kinyejana cya 20 isi yagize abanyagitugu benshi cyane. Ibi ntibivuze ko mbere y'icyo gihe cyangwa nyuma yaho batahozeho. Mu myaka y'igihumbi 1940 isi yagize abanyagitugu nka Adolf Hitler mu Budage bw'Abanazi, Benito Mussolini mu Butaliyani, Joseph Stalin muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet.
nyamara natwe iwacu muri Afurika twarabagize. Aba bose bavuzwe haruguru hari ibyaranze impera z'ubutegetsi bwabo, nta kitagira iherezo n'abanyagitugu ingoma zabo zirarangira. Ese abanyagitugu berekeza he nyuma y'ubutegetsi bwabo? Ese abiwacu muri Afurika nyuma yo gutembagazwa ku butegetsi bwabo berekeza he? Umugabane wa Afurika wagize abanyagitugu benshi, gusa kuri iyi nshuro ho turibanda ku banyagitugu 5 gusa. Charles Taylor yabaye perezida wa 22 wa Liberia kuva ku itariki 2 Kanama 1997 kugeza ku itariki 11 Kanama 2003. Nyuma yo gusoza amashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagarutse gukorera igihugu cye. Yaje guhunga ashinjwa na perezida wariho icyo gihe Sam Doe kunyereza ibihumbi 900 by'amadolari ya Amerika. Mu mwaka w'1989 yatangije imitwe yitwara gisirikare waje gutangiza intambara kuva mu mwaka w'1990 kugeza 1996. Ni intambara yamaze imyaka igera muri 6. Iyo ntambara yashoje yahitanye abasaga 150 ndetse 1/2 cy'igihugu cyose kirahunga. Taylor yigwijeho umutungo wa leta ndetse asahura n'umutungo kamere, cyane cyane diyama. Nyuma yo kotswa igitutu n'inyeshyamba zamurwanyaga yaje kurekura ubutegetsi ahungira muri Nigeria. Ku ya 30 Gicurasi 2012 yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga imyaka 50 y'igifungo azira ibyaha byakorewe inyokomuntu no kwinjiza abana mu gisirikare. Milton Obote, uyu ni umunyagitugu wa kabiri, yabaye perezida wa Uganda inshuro 2 mu mwaka wa 1966 kugeza 1971 ndetse no mu mwaka wa 1980 kugeza 1985. Ubutegetsi bwe bwaranzwe n'igitugu dore ko abaperezida bwa mbere yahigitse ku butegetsi wari perezida Mutesa wa kabiri. Uyu yari n'umwami mu bwami bwa Buganda. Obote kimwe mu bintu by'ingenzi byagaragaje ko ari umunyagitugu nuko yigeze gusesa intego nshinga amategeko akisesekazaho ububasha bwose. Ava ku butegetsi bwa mbere ni Idi Amin wamuhiritse, naho bwa kabiri yahiritswe na Yoweri Kaguta Museveni. Milton Obote yahungiye muri Zambia aza guhabwa ubwenegihugu na perezida wa Zambia. Obote yaguye mu buhungiro mu mwaka wa 2005 muri Zambia. Idi Amin Dada umunyagitugu wa gatatu. Mu mwaka wa 1971 umubare utari muto w'Abagande wishimiye irikwa rya Milton Obote, ni nabwo Idi Amin yafataga ubutegetsi. Uyu generali yayoboye imyaka igera mu 8 Buganda. Ingoma yaranzwe n'igitugu, tutibagiwe icwa ry'abataravugaga rumwe nawe bose. Intambara yahuje Tanzania yari iyobowe na Julius Kambarage Nyerere n'Ubuganda bwa Idi Amin niyo yashyizeho indunduro ku ngoma y'uyu munyagitugu. Iyo ntambara yatangiye mu mpera z'1978 irangira mu mwaka w'1979. Nyuma yo gutsindwa n'Abanyatanzania, Idi Amin yahungiye muri Libya ahava yerekeza muri Saudi Arabia ari naho yapfiriye. Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, élu président. Mobutu Sese Seko, uyu ni umunyagitugu wa 4, yabaye perezida wa kabiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare w'umunyapolitiki yasimbuye ku butegetsi bw'igihugu Joseph Kasavubu akoze kudeta. Ubwo yajyaga ku butegetsi mu mwaka wa 1965 kugeza mu mwaka wa 1997, ubuyobozi bwiwe bwaranzwe n'igitugu. Ishyaka rye MPR mu rurimi rw'igifaransa rivuze Mouvement Populaire Révolutionnaire niryo ryonyine ryabarizwaga mu gihugu cye kugeza mu mwaka wa 1990. Ikindi cyaranze ingoma ye nuko yahinduye izina ry'igihugu cye kireka kwitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akita Zaire. Kimwe nk'abandi banyagitugu yahiritswe ku butegetsi ku mbaraga za gisirikare. Roha Desire n'ingabo ze ku bufatanye n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari nibo bashyize akadomo ku butegetsi bwa Mobutu. Uyu yaje guhungira muri Morocco ari naho yapfiriye.
Omar Hassan Ahmed al-Bashir, uyu ni umunyagitugu wa gatanu ari nawe ndibuze gusorezaho, yabaye perezida wa Sudani wa karindwi mbere y'uko iki gihugu gicikamo ibice bibiri. Bashir yayoboye igihe kingana n'imyaka 30 kuva mu mwaka w'1989 kugera ejo bundi muri 2019. Uko yagiye ku butegetsi ku mbaraga za gisirikare ahigitse ubutegetsi bwariho, niko nawe yahigitswe. Ingoma yaranzwe n'intambara z'urudaca hagati y'amoko cyangwa se uturere. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaje gushyiraho impapuro zimuhagarika, ariko ntirwabigeraho. Muri uyu mwaka nibwo agatsiko k'abasirikare ku bufatanye n'ibihugu by'amahanga kamuhiritse ku butegetsi. Magingo aya ngaya al-Bashir araburanishwa mu gihugu cye. Mu gusoza twavuga ko abenshi mu banyagitugu bahunga ibihugu byabo iyo ubutegetsi bwabo burangiye. Ngushimiye cyane uburyo wakurikiranye icyegeranyo cyanjye. Iyi ni Ishangi Radio, Ishangi TV, Ishangi XTV, Ishangi Focus TV, ndetse no kuri website yacu mwadusangaho. Ujya muri Google ukandika ishangi.rw, ubundi ukadukurikira gatanu kuri kagenzi kako, kuko turavuga mukatwumva. Dushimira cyane kandi n'Ishangi Company Limited mu biganiro byacu bya buri munsi niyo yabishyizemo inkunga kugira ngo bibagereho. Ndabashimiye.